Počitovan gospodine premijer Kovačevski, počitovan gospodine Eichner. Čest mi je što zajedno s vas sum vo poseta na fabrikata Markvat vo Veles. Ovdje danes na najkonkreten način možem ušte ednaš da se uvjeram vo odličnata bilateralna ekonomska sorabotka pomeđu Germanija i Sjeverna Makedonija, za koja toliko često sporuvame. Zato a često milujem, da kažem, deka automobilskata industrija i srceto na ta sorabotka. Spored podatocite na germanski zavod za statistika, bilateralna ta trgovska razmjena pomeđu dvete zemlji v 2021 godina iznesuvala 4,7 milijardi evra, od koje 2/3 se izvoz od Sjeverna Makedonija kon Germanija. A da se ima trgovski suficit, so Germanija je redkost i vi čestitam za to. Germanija vek je so godini kontinuirano i najdobrijot trgovski partner na zemljata, a ta sorabotka postojano se podobruva i podblabočuva. Koga germanskite kompaniji investirat v stranstvoto, tije gi izvesuvat i našite standardi, kvalitet, kultura na predprijatjeto, stručnoto znanje i kvalifikaciji. Danes so gordost možeme da kažeme, dega kopčeto, što go pritiskame po naši od najmodern automobil, mnogo i verojatno da je proizvedeno po makedonski pogon. Sorabotka so delegacijata na germansko to stopanstvo i srednjo to stručno učilište Kole Nedeljkovski vo Veles, Markvat vek je nekoliko godini uspješno skoproveduva projektot za dualno stručno obrazovanje, so što na mladite ljudje im se otvorat pogolemi perspektivi po njivnjot profesionalen život. Za žal, vo minatite 2 godini pandemijata i prekinatite sinđeri na nabavka silno je pogodija automobilskata industrija, so što vladite i kompanijite beja staveni pred ogromen predzivik, da gi začuvat rabotnite mesta, nagrađanite i vrabotenite. Za žal, sega se soočuvame i so energetska kriza i ruskata vojna po Ukrajina. Se čini deka vo ovakvi teški uslovi ušte povijek morame da se pomagame među sebe i da se držime zajedno. I blagodaram na makedonskata vlada za dosegašnata odlična sorabotka i sluhot za predicivice kaj germanskite kompaniji. Nije i ponatamo, ki ostaneme vaš silen podržuvac i partner.